Yes, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe aho muri hose yaba bari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Yes, nkuko rero mumaze kubimenyera, uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha zo kuwa kabiri rero tariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 2024. Yes, tudatinze rero nshuti bakunzi b'Umutsindo TV, reka amakuru yacu tuhere kuri iyi nkuru ivuga ko Musenyeri yasabye leta na Kiliziya Gatolika gukurikirana abatera urwenya bigize abapadiri. Kiliziya Gatolika yamaganye ibikorwa byo gusebya imyemerere yayo bikorwa n'abantu bakina urwenya bigize abapadiri n'abasenyeri, nk'uko Musenyeri Smaragde Mbonyintege wahoze ari umwepiskopi wa Diyosezi Gatolika ya Kabgayi yabigarutseho. Yes, yavuze ko rero ibi bikorwa bikwiye gukurikiranwa vuba na leta kugira ngo rero hatabaho gukomeza gutesha agaciro imyemerere y'abakirisitu. Musenyeri Mbonyintege yabajijwe n'itangazamakuru uko Kiliziya Gatolika yakira ibikorwa byo gukina urwenya bigize abapadiri n'abasenyeri cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Yavuze ko ibi ari ibintu bikeneye kuganirwaho hagati ya Kiliziya na leta, kandi ko bitakwemerwa ko abantu bakomeza gukina urwenya no gukora ibihuha bigamije gutesha agaciro imyemerere y'abakristo. Yes, Musenyeri Mbonyintege yakomeje avuga ko Kiliziya itabikora ku mugaragaro, ariko rero ikomeza kuvuga mu buryo bwiza. Mu gihe cyose rero yemeje ko ibikorwa nk'ibyo bikwiye gukurikiranwa, kandi hakabaho uburyo bwo kubirwanya mu gihe cyose hagamijwe rero kubungabunga uburenganzira bwa buri wese. Urugero rw'ibikorwa by'urwenya bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, aho umunyarwenya witwa Pirate uwo muri Genesis uherutse gukina urwenya yishushanya nka padiri. Ndakuramutsa Aisha ujine mahoranye na Nyakso wahebuje abagore bose umugisha na mitugweja ryakurongoreye muri filimi. Aisha mugeranyo kuri ubu n'igihe tuzapfira, udusabire. Fondateri w'amagweja, udusabire. Mwamikazi wa Irene, udusabire. Mwamikazi wa Nyashi. Video ya The Ben yishanga isohoka hanze, dusabe inema yo gukurura gake. Video ya Jihadi ishyirwa ku mugaragaro, dusabe inema yo kwisiramuza. Ndetse n'undi witwa Buridiro wamamaye mu gukina urwenya ari gusoma igitabo cya misa. Buridiro we yamamaye ku mbuga nkoranyambaga mu gukina urwenya ku myemerere n'imyitwarire ya Kiliziya Gatolika. Yes, ngayo nguko nshuti rero zacu zakadasohoka ni munyemerere kandi munkundire amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Sergeant Minani warashe mu cyico abantu 5 yatangiye rero kuburanishwa mu ruhame. Urukiko rwa gisirikare kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 rwatangiye kuburanishiriza mu ruhame urubanza ruregwa Sergeant Minani Gervas wo mu ngabo z'u Rwanda ukekaho kwica arashe abantu 5. Yes, umushinjacyaha rero mu rukiko rwa gisirikare yabwiye urukiko ko Sergeant Minani aregwa rero icyaha cy'ubwicanyi ku bushake, kwica rero bitategetswe n'umukuru no guhisha rero no kuzimiza intwaro mu kubushake. Ni ibyaha uyu musirikare akekwaho gukorera Irushyarara ho mu murenge wa Karambi, ari naho uregwa yatangiye kuburanishirizwa. Yes, uru rero n'urubanza rwitabiriwe n'abaturage benshi barimo rero nabo mu miryango y'abanyakwigendera. Kuwa 13 Gushyingo nibwo ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwemeje ko bwataye muri yombi uyu musirikare. Yes, RDF rero mu itangazo yasohoye yavuze ko ingabo rero z'u Rwanda RDF zibabajwe rero n'ibyago byabereye mu kabari ko rero mu kagari ka Rushara, aho ni mu murenge rero wa Karambi mu karere ka Nyamasheke, aho rero Sergeant Minani Gervas w'imyaka 39 akekwaho kurasa abantu 5 akaba yitana rero mu rukerera rwo kuwa 13 Gushyingo 2024. RDF yataye muri yombi ukekwaho icyaha kandi irafata ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. Yes, mu masasa rero z'ijoro zo kuri uwo munsi nibwo rero uriya musirikare yarashe bari abantu byari nyuma rero yo gushwana na nyiri kabari yararimo anweramo. Ngayo nguko.
Yes, inshuti rero bakunzi b'Umutsindo TV, ni mu nkundire kandi munyemerera amakuru yacu tuyahinira ahangaha, mbabwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ndetse n'utuntu n'utundi tugende tukugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash ndetse na Risa Nahuta. ciao ciao.